Pa mi zaista kao općina tražimo mehanizme, u stvari kako pokrenuti ove radove, kako barem jedan dio zgrade završiti da bude useljiv. Ja se nadam tamo do 15.8. kako izvođač rekao da bi ova STO1 takozvani sa 32 stana mogao biti useljiv, vidite sami na tom dijelu zgrade. Radimo i fasadu. Uspjeli smo jedan dio financijske konstrukcije zatvoriti, ono što je općina, što sam ja i rekao, što mi možemo. Imamo neki interesanata, 2 smo prostora uspjeli riješiti, jedan od nekih, mislim da se radi 50 kvadrata, drugi neki oko 100 kvadrata. U fazi smo rješavanja ovog većeg dijela prostora od nekih 300 kvadrata. To su ta neka sredstva od blizu 400.000 konvertibilnih maraka koje ćemo iskoristiti za završetak zgrade. Do sada je urađeno, kako smo krenuli, nekih 200-250.000 maraka radova i fali nam ono obećanje, kantonalne vlade, 500.000 konvertibilnih maraka. Ministar Eleć je rekao da će iz budžetske rezerve riješiti 200.000 konvertibilnih maraka. Sa ti 700.000 do miliona mi bi dobrim dijelom završili ovu STO2 zgradu. Vi znate da je općina Bihać uvela ono što može, da sufinanciramo i ljudima koji plaćaju zakup za stanovanje, jer imate nepravdu prema tim ljudima. Mi nismo birali, ja nisam birao ni ko će dobiti stanica, mučstvo u komisijama i tako dalje, ali imate 15 familija koji plaćaju kiriju tamo gdje stanuju, plaćaju kredite, Bog zna kad će useliti. Mi smo htjeli sa ovim pokretanjem radova potaknuti i druge institucije da pomognu da se ta zgrada završi. Ja moram reći, ako su zgrade završene u drugim općinama i nije bilo problema, nema razloga da nam Fond za boračka pitanja ili bilo koja druga institucija pomogne, posudi vladi 1.000.000 konvertibilnih maraka, ako i nema vlada, fond ima, a to zajedničke pare na kraju krajeva, osnivač fonda je Skupština Unsko-Sanskog kantona. Moram reći, mene ovi zaključci ne zanimaju toliko. Zaključak se može donijeti, a zaključak koji se ne provodi, on ne znači ništa. Ne treba zaključak. U budžetu iz prošle godine postoji 250.000, u budžetu iz ove godine postoji 250.000, u budžetskoj rezervi federalnoj postoji 200.000 konvertibilnih maraka i mora se taj odnos inače tih nivoa vlasti promijeniti, ne samo prema općini Bihać. Više nivoa vlasti mora se promijeniti prema Unsko-Sanskom kantonu. Za druge možemo imati i 50 miliona maraka, ne možemo imati za neku boračku zgradu 200.000 konvertibilnih maraka, da se pomogne tim ljudima da usele ono što su dogovorili, ono što su dijelom i platili. Znači, moramo naći rješenja što može općina Bihać. Vjerujte, mi ovo radimo i preko naših mogućnosti, ali ono što znamo da će ovo biti useljivo, STO1, i ono što znamo sad da ćemo dići 4. i 5. kat, da riješimo krov, da ne uništavamo ovaj drugi dio zgrade koji je završen. Ako ovi svjeruju što su obećali, a trebali bi, ja ću apelirati na poslanike SDA stranke. Moraju insistirati na tome da se ta sredstva prebace. Jer pazite, nemate sredstava za boračku zgradu. Ne mogu nam platiti sredstva za zgradu suda koja su obavezna. Ne može se ništa platiti, ja ne znam, onda treba jednostavno reći, treba stati sa svime i ne treba davati nikakve izjave, odnosno ne treba manipulirati sa javnošću. I s ljudima koji trebaju tu da žive. Ako ne možemo da trebamo javno reći, ne da ja snosim neku odgovornost, što bi naš narod rekao ni luk jeo, ni luk mirisao, jednostavno nisam u tome učestvovao, a tražimo rješenje. Znači, da sumiram, mi što možemo završimo STO1, staviti fasad na STO1, 2 kata ozidati, znači 4. i 5. krat, staviti krov i konzervirati. Ako dobijemo ova sredstva, a ja smatram da bi trebali, završimo u zgradu.